Kaseng HYC mau thad Rashan Circle hapo kajingelam usama Shembor langren ubalong u president menta kasengi khatlai tarik naitung kalayo ban khabyang saya kawei pat kasnak terekam jo kaseng HYC hapo kasnong ringi Saulia East and West Khasi Hills District. Ya kini kasnak terekam jo kaseng latip kum ke HYC ringi Saulia unit bat layo ban penlong ya kajingelang hapo kajing dor barsnong ringi Saulia hakaba u assistant secretary ke HYC mau thad Rashan Circle pa Kemerding Marwen ulalong usyong kenor bat syuaban sedang kajingelang layo kajing duai na usam la Wiseman Kharbani bud sa kajing keren lengkot na vice president ke HYC mau thad Rashan Circle uba bahaku par paryong yakin kit kam ke HYC ringi Saulia unit layo ban pen scam do president ke HYC mau thad Rashan Circle usama Shembor langren haba keren kum kajing kentu kan pham nakaliang usama Shembor ulong habarung hapo kaseng HYC haban yakit yaba yakikam hapo ka imlang salang barban syakri ya kajat benriu ka bahapan sedang nadu kadong kathan bat kasnong lajong bat kum kidukhat kaseng ki haban mat bun kijing lada rung hapo kaseng HYC da ka batmu ban yo nong yala di shimet bahaban nairong lengko ka bakhya kadon ka apa ka jompi ke te lengko ai ma HYC pitre barok man kasiham kajing jong ki bai ba jong ka nong snong jong ka ini solia munung kan keren piap api orang ba snong piap api soda snong kajing sanction jong government kajing ai jong sarkar nang tagli sorok pensuk ya no yi ya kajing jong pi andre haba pi kum ki nong snong pim ong mu le kontraktor kat momon umdan makeren tire la don ke HYC hap keren pensuk you know yang sen nga ai nuk sai ta mo kum kita kajing jong kisnong thao haki ek barok kajing hir asut ha kajing puli ha ka puli puti kajing hir asut ha ka burom ka akor kajing hir asut ha ka imlang salam mono ban pe ngin dera ba sinong am ta ka da ha ni don ha ka new traffic person ai ka teng don sipai sipai de mas ndrong sipai la thong sin ban inform ni pada ni phong stan uniform hadu prok snam kan pi ngim dan uniform ni phong le jong dre ka lengkor le ni ka duty ke jong ni dan prok snam jong na ka snam thawari jinga hadu kata ok dan dawai kinong pang hadu kata jing yan do lai kat ni ke jing jar don doktor don nos don makaran wero snap tu am is tu le jar ni am nong snong jong ni kan dia kau mau macam ni, kan dia berhenti macam ni. Jadi yo pio ngan rong apa HYC, yo bisa terai, buat ruspak ngan rong HYC. Lalu pidon kum kata kesan perkat ngongi pio, berat nak naik rong apa. Kan mau kan ni ketin jonga. Wat perkat, bagai HYC kalau nam ta jong pio. Perkat pio le ya kejat beri jong pio, leng bagai HYC. Mau kata wat nong kmilti baka HYC lenika riba ke jai berukan le AAP Henry perkat menta pile ayu ya ka riba ke jai berukan jong pi leng ba ka HYC nrengo mi pi lum ya kita kisingkren ki jong ki beru lum kenton ko mo jam na menta masya kri ka ko jai beru ha ke jinglong ke jong aku noi lampun ba ada pin pet ya ki jing duna siren jani Hari ai baka jingdon jonga HYC kadai ban long ka jingker ku ya ka shana tha kari baka jai kan ko jopi ni de ka si ka pi sim ka rai rang ba ban ya snok ya tadi baka new trap tinga ker khu ker do ep ai baka HYC motivation circle ker khu ker do ya ka rangi Saulia unit baka nang het nang san baka nang plum nang irat baka nang syampang hagi jing terekam pidon kan no jing nang ni cakap nginja rengkat pentelun ya kari buat kerja bener ngi kisamla kari da ke jing tip brew tip blai pada kemen sim ya la ke jat bener ngi kular scam bantrei hok klem ken randel ya kari buat kerja bener new trap lengba ke new trap youth council ai bok play nong bu nong
Ulam nanti bat kan syadbor yang i hakipor baru. Bless you.